Vaterpolo savez Srbije, Narodno pozorište i Naša Srbija svoju tradicionalnu akciju Negujmo prave vrednosti ove godine posvećuje deci Japana. Na velikoj sceni Narodnog pozorišta biće izvedena predstava Pokondirana tikva, a na dan vaterpola odigraće se utakmica Svetske lige između Španije i Srbije. Svi koji žele da doniraju novac mogu da se jave na broj telefona Naše Srbije 011 26 21 652. Na nesreću koja je zadesila Japan ne smemo ostati ravnodušni, a ne smemo zaboraviti ni sve što je ta država učinila za našu, poručuju organizatori akcije. Želim da pozovem da se priključe u što većem broju, dakle do početka same ove akcije 18. i 19. aprila, da pozovemo ljude da pomognu donacijama ovu akciju i naravno da nam se samim tim priključe na predstavi u Narodnom pozorištu i bodre našu reprezentaciju na Tašu 19. Ta mera njihove pomoći, kada je reč o audio i video studiju koju su nam opremili, nije nešto što je najpreče. To je novac koji možete dobiti od nekog drugog, ali tu brigu koju oni pokazuju o našoj instituciji teško možemo zaboraviti. Želja da se pomogne deci Japana spaja kulturu i sport. Veruje se u pobedu naše reprezentacije. Nadamo se da ćemo uz pomoć prepunih termina Tašmajdana ostvariti rezultat koji će nas odvesti na taj završni turnir referenci. Očekujemo da ćemo nastupiti u najjačem sastavu, nadamo se da nećemo imati povređenih i bolesnih igrača. Samim tim sigurno sam da ni uspeh neće izostati. Organizacija Naša Srbija, koja radi pod pokroviteljstvom supruge predsjednika Republike, pozvaće i decu iz Japana da na leto posete školu prijateljstva koja se tradicionalno održava na Tari.